mubunge wa Mara KAREKE Mbiuki norite RAIS kuthithia mpwe kurekeeria Kigiina Kia NG-CDF mbere CUKURU itarugurwa ni untu ARITWA BAINGI batina Kigiina Kia gucoka CUKURU kiumia twitite. Mubunge ujo aritie arenterechia igwanja urerea gwitite gutethereria mukari umwe urea uri na thina ya mathugani kumane na utumiri bwa mbogita. Martin Mugambi na chotariria. Warira CUKURU ikwirigirwa kurugurwa kiumia tuthiite na bwaciari bakiraraga kuthwa biongo iwagia bwa BICI. Mubunge KAREKE Mbiuki wa Novemba rino engi ARIUGA gutire no ndururu bonete ya mbacari kuma kiri thirikari nene. Niturarire ntwarire thigunku ya Christmas. Igoro niturakaribicire mwaka mweru. Kana tiza sawa. Riu biongo jietu ni back to school. Na ninkolomba thirikari ya William RUTO nuntu naweta ikijire na sofa guteno nduru no emwendete ya CDF na beto ne bakwenda mbasari ni sawa. KAREKE ARIUGA atende magana maritwa kuma kiri gicigo mbunge kia Mara iba kwirigira mbacari ino ende gutire no ndururu iri ogo mwanka ino. O every sublocation twina yothe ni wa Mara constituency na twina sublocation kulukia 50 tuli amwe tunenkanagira 400 vile ana baba oda wega baromera Kirumi primary school bagwata max 300 na watu tunawapatia 10,000 na vile wale wa C+. Ariaragia ino arembaritia kanyambo gutetheria mwariricho karemi kuthi rehabilitation center kumania na utumiri bwa ndawa cia gutogonia ire imuragaragitie kiongo. Ndona karimi mimbi ni abusete wirwa ako ni abusete wirwa smoke kana ginta kiu kingi ugu ginta kiu na rino tuntu kwenda kumutedia asoka back to factory setting asoka ari before covid asoka sukuru arikiriria aratigire gukurukira ki rwangiru ngitugwita KAREKE Mbiuki Foundation imeamua na ikatoa pesa ya gukia karimi dibitari kenda atweka rehabilitated kana ireta kwa rehabilitation center. Kuringana na karemi nethe mantu mamuthukiria kwinuka muche kuma CUKURU kagitaga corona. Nilianza shule wapi? Okay, I started primary school. I went to RUTO Satellite Academy. Then I went to KUREKEERIA class 4 to 5. Kindly, can you keep quiet? Class 4 to 8. Then corona. then corona came. Yeah, basically that's why I came back home. And then, see, me, I was not bad. I love singing. I love music. Sini na waimbianga. Ndia corona. Kale mbe aba utika sukuru ntuba corona. Ntina da wekalide. Nkijande dira kale miliu na tukirongo story zako. Nkijande dira kwambilia kale akange. Dari gwandagere ko mwari yenge watu kariwe gutebunkarura. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Martin Mugambi.